Nyamuk bài phê bây giờ trôm Ô đi chín. muộn cọp rồi đấy muộn các ba thầy slam đi ok xưa đây nè cái ngày nay dân lên game Roblox mỗi để mình mua thợ bạ xô mà lãng bây giờ thử lục cái tiêu pe dục rồi muốn chạp đám xong complete chui subscribe và like video mẹ mỗi thôi ok đó rồi cho game vào nè ok ta là dừng chạp đám một lục cái tiêu dục lại không có chạp đám nên nhiều mà rồi Sama teh kotaknya satu pak. Oke, harganya 19.000 ok ya. cái tiêu mà chán tay mũi ok lôi trôi chạp đám thì cái tiêu chùm nó chán ôi đau tôi cặp không mỏi mẹ này nhiều chán mà đã mí đã sách ok à có tiếp chan bóng ok đặt cho lộ đã chi mua điết phải chi thầy tay muối chào ai phiếu nè bro cái tiêu bro con bro Itu saja, Tom kamu sudah siap untuk melayani banyak pelanggan. Jangan lupa baca rules atau aturannya, dan ikuti peraturannya. ok mình sẽ đọc từ lọ bạc kế ngắt chân nhá bật mình phiếu mà chết nè men chỉ vật nè có to su men cái này chụp cái này thế cái này là lũ đây nó phiếu vì nè là ngắt chân nữa phiếu đau vì nè cho làm coi là dùng mà mơ ru bao nhiêu ok cái tiêu mà chán mà mở phí rồi bông pal pon phật trình you customer that is not chin oh Mie baksonya satu, Pak. ohยังมีแพร่ที่ใบยังจะมองหนังนี้ยังถือบางแพร่ที่ใบ Harganya you start I to confirm anomaly okay โอ้ฉันจะអាចប្រើតើអាចផ្នែកទី3នឹងយូរទេយើងអាចប្រើផ្នែកទី3នឹងពេលអង្គុយទៀតអូពេលដែលយើងឃើញជីនឬក៏ demon យើងអត់អាចលក់ឲ្យទេអូខេអូខេលើភ្ញៀវមកមុននេះបើកផ្នែកទី3ហ្នឹងវាអត់អីចេញទៅបញ្ជាក់មួយអូខេអត់អីលក់ឲ្យបានលក់ឲ្យបានចំមីមួយហ្នឹងតាំងទេជីអូខេ thank you អរគុណសុខសប្បាយតាមផ្លូវតែនេះអត់តំណងទេឈប់មិនឈប់ទេអូនអូលេងចឹងបដ ாய் តែ report បដ ாய் អង្គុយចាំភ្ញៀវចុយដាច់ក្បាលអូ Mie baksonya satu pak. វ៉ាន់បាក់ស៊ូមកពីរនាក់ទិញតែមួយ Oke, Bài phê thứ harganya bảy Trôm. 12.000 ya. អូអានេះជីនអូអត់ទេអត់ទេអូអត់ទេអត់ទេយើងអាចលក់ឲ្យបានទេអេប្រូចេះឆ្ងាយប្រូគឺ cancel ឡើយណាយើង cancel order ឡើយណាចុះអីគេ cancel order អូ sit down to cancel អើយនឹងអង្គុយអូច្រំចេះអាការៈជួយស្អីនេះជួយភ្លើងស្អីគេបោះយោជួយអូភ្លើងព្រាយអូ
មែនជីវិតតស៊ូមែនជីវិតគឺជាការតស៊ូខ្មោចលងប៉ុណ្ណឹងហើយលក់ធម្មតាអូខេតស៊ូដើម្បីជីវភាពការអ្នកលក់អត់ក្បាលទៀតកោបសេរីមកមកម៉ួយមកណាជិះម៉ូតូមកទៀត Loh, kenapa kamu datang ke sini, Aris? Kamu juga kagak nelpon aku. Ada apa saja? Aku terpaksa melarikan diri dari pekerjaanku di warung mie ayam បងនេះពុកម៉ែយើង Sidoarjo. ដែរនិយាយពុកម៉ែយើង Oke, bro. Sambil makan aja bahasnya. Aku bikinin mie baksonya 1. Jadi gini, kok temen aku sempat ngingetin, katanya di daerah warung itu lagi sering banget ada orang hilang. អូតំបន់យើងមានមនុស្សបាត់ Maksud ខ្លួន kamu? Gimana, turis? Banyak orang hilang. Terus bos aku bilang, jangan pernah sekali-kali buka pintu ruang bawah tanah. Jadi, kamu ngecurigai bos kamu? Iya, makanya aku butuh bantuan kamu buat pakai mata batin kamu. Tolong អូពុក cekin ម៉ែយើង ada សង្ស័ apa យលើមេ sebenarnya. ខ្លួនឯងហ្នឹង Tapi kamu tahu Jadi, kan, semlap mana? kalau itu bukan mata batinku, dan itu cuman halusinasi saja. Aku kan punya penyakit ya. អូ Aku tahu, tapi Jangan aku yang cuit benar-benar bakret butuh tibai. bantuanmu. តែមើល Ya sudah kalau gitu, aku bantuin kamu. Tapi, Your phone ringing គេរិងធូនកោបសេរី halo bos, gimana bisa saya bantu? Aku perlu kamu datang ke Maret ambil stok baru. Siap, aku segera ke sana. Aris, aku perlu ambil stok baru. Kamu mau ikut sebentar? Boleh, boleh. អូមួកកោបសេរីមួកក្បាលត្រីឆ្លាមទៀតជិះម៉ូតូមកស្ទៀវ Riz, kamu kok di sini? Bukannya kamu harusnya jagain warungku ya? Siapa itu? Itu bosku Santi. Bos, sesuai kesepakatan kita, kasih aku daging spesialnya. Bisa tolong pakai mata batin kamu nggak? Coba cekin dia. ខេប្រូបើកផ្នែកទី3មើល Kita bisa menggunakan mereka buat daging spesial kita, bukan? អេស្រខ្មោច Bakal enak banget មែនថាមែនមែន daging mereka. ជាប់ប្រហើយ Kita akan melakukan apa saja yang Oh, disuruhkan Mei yang guru chat kau. kita. អូយើងជួយមិត្តភ័ក្ដិយើងចុងក្រោយត្រូវគេចាប់ធ្វើពិធីទាំងពីរនេះអូបើយើងកុំជួយមិត្តភ័ក្ដិយើងល្អបាទមកចូលសងងាយបណ្ដោយងាប់ទាំងពីរនេះកោបសេរីអូខេវីដេអូចប់ទាំងប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកនាង Goodbye